Niya mag-inbox si ako. Painne. Bang sine ko hap hinang anda. Budjangin duk bituanan. Alhasil lainin mag-inbox inin. Egeek kako takiten ni pos. We bituanan mahapin ang andahin. Budjangin. Gai. Ek kagay katauhan ni bang budjang. Gitao magbella sugat tinoan. Ek kamanamalan. Bang asa kabayaan maganda may bituanan. Dani kyo mene. Maganda ni kya bituanan may abahilo. Ayaw di ma. Iya may kaanak nilo. Duk ni kana tinoan. Gani kyo suse. Ine kabayaan no. Tao ne. Suga bang maganda kyo. May bituanan. Bata-bata lu. Nakatauhan no ne. Bang niya makapagbituanan. Den de may bata-bata. Sali dulel lah. Sebon niya pa inian sala. Kaya bang keo busubul. Bang maganda keo. Budjang. Bahala ni. Kemon tinoan. Dahadja bang bituanan. May bata-bata miyaan. Umbus. Ge katauhan no bang isaing ge iye me. Labean pun makapagbituanan. Isip-isip do sab. Say endo. Amban akuhin. Suga. Gay nindak na i-mention enen. Gay raak ni pinaguwa. Pigiek kako takiten na mag-post mi lella. Mas hap me dende bituananin hinang anda. Dakyo kahagad. Bang niya pengabayaan ka budjang. Mag-anda kaya budjang. Daabang bituanan. Ada kala ng takasuanon may bituanan. Amay-amay si Kao. Boy. Bangke maganda. Bang niya pengabayaan ka budjang bisan budjang bahi kabayaanon. Daabang bituanan. Daki mabaya si bituanan. Lagi bang may bituanan may Saudi iyan. Da kabayaanon. Ek kayan lupang-lupang. Okay ni. Bangke maganda, budjang. Salam dua si Kao.